Ni gatagati ka indo itiganite karia Mbeu nini 20 kuma icigo mbunge 4 cia kaunti ya Embu ivotete guthondeka kumana na miti ya Mirangi vwa gukora mathomithio gwa kavinda ka mithenya 6 ni ruvunge rwa KEFRI na ruria rwa Mbeu Association of Kenya. Moroto mathomo mama ni kuongerera uguri miti ya Mirangi niguo kuvotithia arimi anini ya miti yo kuma kaunti ya Embu kuona thoko ya gutura kwendagia Mirangi niguo makira na kuma vaumithio wa mbeca makirima Mbeu nini makavota kugia na mawira kumana na uthondeki wa indo itiganite. Nimbici arimi etu engi muno wa Mirangi ni magoretwo rionthe makiuria Mirangi no mafandire ikamatethia na andu riu ni turenda kumonia ona ti yovoro wa kutethia na njira ya maria maturigiciritie makavota riu gutetheka makona market ya gwikira na makona kindu gya gwikira muvuko tondu murimi wonthe ni akoragwo agiciria nyovoro wa economy agiciria uvoro wa kindu kiria ngikira muvuko kuringana na Taraticio Kawe uria ni mwikariri giti wa Mbeu Association of Kenya ni wiranirite ni makuthia na mbere na kuthomithia arimi na Mbeu nini makiria maturari niguo kumava ugi wa gukura miti ya Mirangi niguo makiria na kugitira maria maturigiciritie gugakorwo na miti ya kuiganithia mabataro ma thoko cia ndari na nja wa bururi. Ni twavanga kumava ni tugucaria ni tugukora tukio sandu anini yao tuthi tumatrain githomo kia mithenya mingi makorwo magitrain engi nao mathiru na sub counties magitrainanaga iri tanjira kuguciriria Mbeu nini maunduri ma kuongerera uguri miti ya Mirangi ruvunge rwa biashara nini na cia gatagatiri ni rurianirite rugakorwo kimatethia kugia thoko na kugacirithia indo iria marathondeka kumana na miti yo. What we normally do to ensure that our people reach some of those exhibitions, like when we are picking people from Embu, tunahakikisha ya kwamba tumewabebea mzigo mpaka kule. Kazi yako ni kuchifikisha na kutafuta soko. So that's what we do as a national government, but you also get support from the counties that embrace the same. Embu is trying of late. We expect them to support even the ones that went last year. At least transport ndio mtu aweza kufika, ndio hata asipouza ameweza kufika mpaka majulikana. But the essence of any trade fair, they're not selling per se, is creating sustainable market networks that you can build supply going forward. Gukuma gikanagira mathomo mau aria matethekete namo ni maugite ni kwagiriririkite thirikari gacithiria rira ria biashara na niguo iria nini vote gukura na kuvecana mieke mingi ya mawira. Gia ugi wa guthondeka indo ngurani ta indo cia metha thani isiko ikombe gukugo thini wa cukuru ino mundi koguo mwarimu kuma KEFRI ni mabata gutuva ugi wao koguo netue ni tukuvota kuthi kuthomithia andu na ugicagi tondu ucio niguo ure wira wetu munene tia Mirangi imwere kuraga na ivenya na kuvecana maciaro mengi na gukura kivecana utonga munene kwi aria mamekuragia. Vandori Vakameme TV ni gicigo ria mbunge kia mbere yetherero kaunti ya Embu ni Mbita Dennis Fundi.